Betwal luak maunero wachi andek duchu I Tarapaluo TV wan wamieti wajolu tutwal an machala did the band atamne kong kitada mero kirika berida ti waki iba pianwa en lokam gwa ko ngama chele ene wa ye wa butpin tama papat mauno luak o tama ne kong gen gi luong wa bene wekenen yu ango ma wan wara mo gwako konyo gi ki gwako ngom kama gen gi ti ye kin ma gi neno chingji wan watiga kelu lok bot wilobukulo wekinge per mo papat ma achuri tiga wot ye malupe ki lokom ngom so anda ti en kin ma wor kerka pua koma weng bene ene puda tuch kere en siameta pu tutwal po paneli so duju ka chel kimalo uye wa kachare atie kimamana ka chel kileri grace apo tutwal apo in tutwal apo down yes aneno la mera mukana macheng ji makara nene met tino dugo po matek ini alu ramoy oh ramoy Tinda atlura moy ya. Iya, rangi mi na Ker chokiri de cher kaka masin dong to pa biro ka war ma ve ku biriba. Apo bene. Oye bene chuchot ajol Dr. Caesar apo tutwal. Ana po tutwal mejola amoro panel bukan ke amoro luak weng metge winyiwa. Apo bene. Kibere chuchot atie ki Fred ma entio ne rit bene kan Fred apoya yes apoya dano dichu poyo ne nuda poyo bini tara pa apoya Fred manong angene kanir mo inicher ka piny dong pe bino dak welo tutwal pian ko bir dong initie chol piny di ben yini nge yende yen la member kono yini ran be da dug la member kono apoya tutwal oye lwa wa jol la dit nyego public Caesar ma en o por lal kong pe karmo matitiri makapaluor ngona sila dit Caesar yena chalo luera bino pajo chi lueta bedaka daka je mo no cuerpo tu mi de maria ni che wala lueta tiko ko tien diang kolo ene wan po ngene Tiendia ko el pinyo manok okay achit chika dong tien diang ko chit pime ke ya dak yore ye tiendia ko foi twal luak megwa mawuno tie kaneno wake wa tie ni ana meti wie aminu ngo ma wan watiga lone ki wa tie ni koko man me lokom ngom madong wan waneno pikar malach tutwali ngoma chuli kakany kombiri le enini ono koko pa chuli lokeno do chier wa bod la dit lobo ma la dit lobo pikar malach do ono lok marwate ni pego mogo mati ngoma chuli kaka eni ono kinene kitiogo piano chuli logo ber ka kok pilokom ngom gi mapedong toko to twale malupe ki jem matetime ye chi wano ngin waneno order ma president mio pikar malach ma inono mio executive order pitian ma chiel da mio bene pitian ma rio ma no lupe ki lokom koko matie ilok mengom ma wana chuli watikere don ngom geratie futpe gi char duju eto bene order pa president wajo ni
Omiera jomoni le en ma giluo gi nyi balalo ni. Omier gen go kingo ma megwa. Mano tien loke eno ni dong bene ti chalo yo achiel. Mano omier wan wati kere megwako ng'ama megwa. Do ang'eni neno lok megwako ng'om ti tut loyo kit ma winye kereo. Pien jemi ma miete weko time ti duong. Ma ene panelist makaka ini kiniero matini gen go be nyamo loke ini. Don ka achiel ka dolo doge weka mi bot ng'arachiel mano bi donyo ka lok chuchuot. Uye weka wach man lutua. Gwoko ng'oma chuli kombiro doko gen matek tutwal. Maka kiniang ni ila gwak ng'oma chuli unyo ini dano ma mar ni ng'oma chuli ki gwake chamo kene ki chako nene ki wang marach. Tutwale ki bol luranyi onyo ki jo mogo magitam ni gen giti ki poa mada onyo ki twero ilobo Uganda ni. Chirong ng'omwa ene tia identity ma megwa. Man aye kakama kweriwa ki nywalo gi ki yigu gi iye. Ikar mukar ng'ech Mego Rosalva oywagi gen go bicher ikot ma gu cher guloyo kot ma lok meng'om i achole kakany ng'om pa achole obero ng'om kwaro ma ng'om ma peki charo do miyo en lok achiel enuni enono la dit president yong'ela chen malok odako tek endo waini malupe kya nywa kalany kitimo go madong popore ma jo en makiluongo gini balalo magitiga kelo awon tutwal ikom kaka machala choli omier gen go aao. Siang'eni koni ka wanyamo loke eni wabi nyamo lok pa balalo bene biberi ye. Kirika beti topic ma megwa tie ikien megwako ng'om. Pedo ikom balalo ke ken. Nero bene lok me refugee tie maliet ma Uganda tika keto chie kilobe ma pat ilok me jolo ria yela. Dong nero matini bene wan wabeti kere me nyamo bere kiracheo duju mabibero kere ikom manywali me Uganda tutwale ikom malo me Uganda kawa neno ng'oma megwa tie kabero machalo i paluda kuja kar mukar ng'ech wuno neno koko maduong' bino yo ma pat chimono loka bene wabe nyamo ne duju kineno matini dong la bom balo kare uye weka jol Fred we ochako chot kakoni members mukene bidonyi iye but ka inge Fred ka otione tap la dit nyego public sida bidonyo bene chot kun miyo lok mamege kadong wan jo mukeni wabi binu ikien malupe kere tila bom balo kare Fred ana jolo in ke mi lok mamegi apoyo bitwal apoyo dano dichi chelo achiel ma yini wajo ma piere tek ni our land is our identity. One machala chule ka kitika defining a cholo bero kakamene wan muguru lokom ngom ni a cholo bero kaka maginunge ikumalo mi Uganda kamagin gitika bero districts maromo aboro city achiel municipality achiel districts eguna ye Gulu Pade Namo Kitgum Umoro Moya Amoro
kadong municipality enity Kitgum kidong city enity Gulu identity wa enno donc ana mero na lok matut lokum loria yela amiro na nen loria yela yo machalo IDPs meno litiano actually nyanyuali mi Uganda bagien guriyo ki gaigi gu biro gu Peru kamaga mento nyorne kibera miro na nen refugees machalo anyuali ma ki woko magien guriyo ku kanyo chiel kakane palabek kema eno cha kema galibas ario kiapa wiabiro do mabi ikare maluen chidong gamente mi Uganda ubiri winye chigien gubino ulogo kedano amiro ni mabet ki claim pian kitu ki logo kede kedano bero pat kai kom leba tino wani gen gubino ci gubolo dano ni o ye jol gi petutunu ci gen bi eto tio in record ni kamogi kenna kimio mi bero paloria yela magen gi ki kamo kene ka gi donyo dugu gangio amiro na mi la bolle Kiriandongo tie ki loria yela magen network tiga yellow Fred pang ne chalo dugu chama Fred ke yup network ma mege we ko winyi lok ma inti lok na mi pier tek total aki Uganda madongi dong certain kono kidong watibe na kilo ria yela wa ipalabek kama kitika gwako gi dong no ria yela kelo onyo ni ucha will man o tima kija ni ere ane diet maka kamu kene nutwa diben network ma migi tiga breaking kamalu ria yela tim itiga log ma pier teka dada ma data mukene ikien ka mano network tiga ni no pe watiga winyo ngomiti wajine chino ka pe ono pitian lok mo atawni pier teka dok angej mananok kit ma network do stabilizing work down winyo ngoma initi wajine areas kama refugee settlement mai palabek okwanyo dak dano tiga beriye is in excess of 20,000 acres of land. In excess of that, will refugees nyoloria yela magien gubino gitiga beru ipalabek in excess of 50,000. Now, kayini neno man chik unyo kitima UNTU kere ki office pa prime minister TU kere ena yetie kuman office pa prime minister gin miyo kero kibebiru kiloria yela magien gu donyo chiki jologi now UN biro kagwako beberugi iyome miyo itgi jam kijime mukene makonyo gin kidak bene mi jollo dul mapapat magien tiyo keti tigen gi biro gi beru o weko kare bichu kagien gu biro gi toyogi chi malupe kiti pa UN kichero ki nyuru itki ngom settlement kaki pimu mukene no tino 30 by bere karo mukene TLS
Now, man dichu weko wan kwene ni gai mia kimia Network ang'eyo ni tiga yellow mera afraid to try. pa Oye, yeah, Fred, network tiga yellow in yes. Matea. Yeah, network was Look, jumping but don't do. Now, gai okay, man pigu ruenyo ngom gige ken. Gai man gu ruenyo identity mamegi. Kiri machara na kadeni ile wajo ni our land is our identity. Piene ni luria yela dongu biro go donye ngom gi. Tich mauno be gen no guti dongi pe gi kero mitiyone. Pien ngom me dong pe. Gamente ben po mi alternative ngom. Ni wundo kiro wa mi okanti luria yela ni wundo kop dong kan mero poti me. Inu joneti spotted the kin luria yela. Tutwala along the roadside. Inu no dano no tiyeno magobero. Makai kum no chek wajo ni kama luria yela tiga bere ye. Ikum percent mi achel piera dek beki mi ki the host community. Mero joma no gen no go joro luria yela. Ero bere ki gumara cheni man petime. Donc katin wano ruenyo ngom kuman will dano tika mete the man me ko tika mete tibu wan kwene weko anamiyo la bol man nika yini chere ya Jumani district uruenyo ngom makaro percent piera dek we a bit iluria yela meru kama settlements tiye ero luria man gen gibino kijimi manok makimiyo it gime ko kidi man matek me ko gen donyo chien in the community kama giberu ki kero micha kutiji community mukene gi pa ero marung liet loyo ena ye kayini binu iboma mai kumalomi Uganda la bolle kay binu Gulu City ibino wano tie ki joma ibiro ge abira ni loria yela itu tamene luria yer tamene economic migrant joma no gen no guriyo go biri lok me biachara inje lok me yinyo ko ma papat ento jo ego ni luria yela donc work in Uganda kilum in itie a refugee no in itie ki waraga manyurni in itie a refugee jo ne gen go biri Uganda kan donyo in the city migulu gitika beru machiel gipao gere odi mukene gipao odi eto ngipango odi ki ko bere matiku loke jono loko style jono chaka wilo ngom anamiro miyo la bol ka ini bill in the city migulu watiki storage buildings mukene ma umigi wa magi aki South Sudan kiena ye gitika yopone now gitika yopone maka yini wajo ni chere pen status gi ni unyodong gwok dong guloke gudugu citizen mi Uganda chibi none ko kai wore chere kien pen chale side mi Kanyagoga side mi la cho side mi Obia side mi la Yibi wai kien pen jone gudonyo gitika wilongom bigi no wataito chi penye ni no chekpa Uganda wajo ni ngo chekpa Uganda wajo ni anyule mi Uganda keken na gitwero beru wegi ngom in ngat mukene ma ini bino kimiri ni magamento jolo in kimiri ma megi ini pao ngo fama kiluni list offer ma ini noni ini twero nongo list kibot gamente itwero beru nongo list kibot ruwen ngom machalo in di ben kay tiki ngom ma megi ngat ma aki country mukene twero bino pao pi mwaka bit mwaka pa mwaka rio luku kilunu winye kere ka in releasing that period to tundok pore ero ma ana tika wachine egoni gitika wilo ngom kikien gang mabere ginga laro wel I winyo ngat mo diga chato a plot I wen me million angwen wen me million abero permanently ngom dong dugu megi now in a nutshell ka ini charo ngom no ini logo ownership mi ngom dong pi megi ngom dong pa ngato wilo tiyo kere
malubu lupe ki kerune tiyu kere malupe ki mirine tiyu kere malupe ki kare enuni makadung enung tinung ka tikere no yini pe no kidwon no eni keru an kwene ichane watigili tia na chuma gitika nyoa kien pen ucharo ngome odichu kamudo ye chamu keno dong manu tino ki odlu mo achen mukene be charo weng waka berirong pe mukene dong no charo do dugu la tik pangat mu wi do ngom enuno eri no ne wan ikitwa machalo wan naturally o wajeni wan ko ki joma ko wa ko ki jomo to o weka tuli gwa wiliel o weka tuli wor kama liel beri iye en wan ko kwegi bedaki believe wa chero matut wajoni gum en mawaro noni wanu ki bot joma ko wanu ber ki bot jomo to o kirika unity CRE ti topic mo ne why the dates are not dead pien why bible bene wajoni kom daro to ero tibune gaf mako o chuli wajoni tibu mako beru choki gang o chulu katiki lok mi goro liel ni kaki goro liel no de miyo yom twin i war don tibu ci tibu don a wego won ki gum now kadum tin waro charo walieli pa kwari wa no charo identity wow kadum wano charo wa bila mamegwa no charo la pi wow pien la pi wa aki kuma bila kero wa machalo wana chuli no don tikwene o ka moma pide twero wa chimu kama no ganguno tine iye o ka moma do itiku baro ne ni nero orchane we no tine ngomwa no ero don pido ngomu kama chulo donye eno o were magamu karocha pa the district local government gengu beru ikachoke chigu katiki chik magengu mo mimi ngom kakama barracks madit pamontie pade ni uduk kajolo loria yela ma uduk chalo refugee settlement nero ma megiti ne ka refugee settlement ke kelo kenyu ki be kelo tik maduong some small trading center obi don kenyu be lock ero gem gipe ka ngeyene ni kelo tik maduong ni pole kelo tik ki joma agen Mario biro par refugees biro wati ngwechet kayini kwaro yimpe bi ngweyu keni wajirani mai ngiri gubi ngweyu now this pain joma giti ya juma giti ka feeling ni biro par refugees wego peno yermo matie joni woro cher ka toro yene kin gang pien piti kamom UN pogo yentero ki dano ero dano be otedi joni chero yinyo jema chama ki kin pote padano o wego chamo kene in ki porro ma chokki refugee settlement pitwero pieto jema chalo gwana pien ki biro gi fro pitwero pieto jema chala nyugi pien ki biro gi toro insecurity no tino la bal dak bere litino ma mekwa magitika don no gi biro chokki refugee settlement kol kar gi biro ka wot I peko mi buru alanya I peko mi rep I peko mi nek now wego wan kwene wego wan kama no wano dugu pi ikum ngom mano wano watino kere kun ngom mano beno wano bit mano watina gonya wadong iye wajul iye eto dong tin peke now kadong biro paloria yela tika kelo pero man da pen madong dong madira yeni kidong ngom wandong wafonye de iyeni ngom watwero timone ere machel kiti machalo jola mo gitika kokni kiti ki kwanyo ngom gi pubero proper pian ki bodo gi ni jono beru pikara manok gitino ka neno jone pidon ka chero kamo jomo kene ki bodo gi ni ki bichulo gi chente eto piki chulo gi moyken watin wego wan keru mamekwa mikwo chiku dok manok kuntena ngom in pi twero metajine ngom gak mege kumenu is the strongest factor of production. It is one factor of production ma petwero meto chargine gak kititi kere unless iri bi chero ka wilune ka mayune ka lekone chi chargine mete ero ngom pa chuli ki bandri matie ma weka chuli beru machala chuli gak mege kumenu kainem population o mete di man pa ngom chero malu o ka mo ngom dugu nok
we ko kire ka tina chuli tika dongo durni o dwe ko wono ngom wa ngom kwar pe ngom achara a chuli tika nani population tika dugu dit demand pa ngom tilal ko loke demand mi wi lobo daro jole kogi am dong peringe dong kiye. So the only full position is lokum ngom wa go wono ngom wa we ko beru wono ki ngom we ko beru wono ki kare mi ko ana poyo. For tutual, for afraid, look, me look, my duong, my bejo, tutual. Ana meti a tigi kar man me jolo la dit Paul Kilama, ma enda ko donya la chen manak. For tutual Paul, for la Yeah, and a poor banner. for donya, Yeah, better get technical problem. per bala. Okay. You mono wajani better late than never. Yeah. Babichung ka Kenya. Okay, bye. Yes. Oye were ami kare ki la dit nyero public. Kuna ka ini bilok amit ke coin wa wek bene kirika beti wa ngeo merni ti jeme maduong mi otien lok megwako ngoma megwado ti do tek tutwal dong kirika beti factors ego ni bene gitie ma mi kombere dong gwako ngoma petika bere yot tutwali wan machalo wan ko contribution wa mumi gwako ngomdo do tek tutwali tika kwene tamni ka koni ino chawa chike wachi wa bene konfat ene ana joli yen poy Yeah, ana poe unduju Fred o poe total chako show ni eni. Yeah, look me ngoma chuli miro wo chako kong in kita Fred wajo kere ni ngoma chuli ena identity ma megwa. Kita wano kere kwarwa o weke wa ngom. Ono ngom tie me mina wo jami adek ma pigi tegu. Me achel ngom tie gi natural foods kira ki waji natural food ma don mere chamer ma don mere tim nyu tengang ma ka in pe puro gino moti ma in rom chere i olo i season money no bautie season money no fruits tie season money no tie ana po kita yamwan wa don kere ni ka chamo pe chawa biro in kar mere di tim kuja no chuga tie ngo tie gi ngo roba tie gi kiro no go ke dano ka jema ini pur pe put po check nyo peti ma be to twal cham igi no konya ni tie ma pol ma no yam kari kar ma don kwano binu ni natural foods in ma don ani pigi tego to twal so ngom wa en ma wano mira de go ni kai nen jemi igi ni obi ruenyo ko che nyimi be no po time ma be ginga gini chi perawa obe chake en kit en so natural food tipo to mala chujo miru cheu ginga romo listing will jam ma polata so kejo en ma chuli kejo pingomi pepe con car en merne arroy ken ko don lobo ko nga ko lobo ma yot kompe ye ma champe ye pe loni don lobo pe ger ot don lobo miru be yot kom neno kita le tieno gibi ngom mari tieno bi beru tiye ngom magi yiko dana ye gi ngom pi wan en ma ko kumbiri ni so ngom actually natural foods tie ma romo konyo ko ka wa balo igini o duju chidong poldan duju bo bere poldan bi beri town ka wono inde chiri lega dong cham kamon mono dong ye ki nga gini kapa goke instead of chiro idi lum ku ma ino gi mo dana be chako bi town na ye ka lego jema en ma kor ma jong wa gi ku ye biro Kampala ka lego Germany wala town for ni tugu but obe obotwa me ario cham ma wan wa pura ka ana ma no bino la kan ma ini neno kit cham ngo mo dok wa chi cham palo lonyo mano gi pura gi tung kan ni chi dong kita ko were kere la chujo mino wa ko ni rom chu wiyo ma ngar mo bi wa chi
champalo chan ma ya chule ni ena champalo lonyo kama ke waje pinche mabe yeni inel kilo wile bo were kere ma wani champalo fro chan ya Afrika ni dok ena champalo lonyo ke kanya ye ma wani champalo chan ke kanyi ena dok champalo jomodo lonyo kam aneno kampal ko te tira Kentucky chips ko te ta tira ko kwene so one kid ma gin ma giluone don loboni o nyuen wi wa to twal ma chala chori ni chama wan ti kele chalo nyim la yata kono ine bo kono ngo ene gino no miero pedu lobo ma miero no ka in da tina choli instead of charo ngomba pu gi mone pura ye dok an pura dok lo ka ma wa yam chon mo ari adek nia la tina choli ma luete gidi wo chero tengo nyim pa mego mo gi poro ni ene chere chati latina chuli in mero nyura tini ngeo be pa nyim gitung bora action nini eno ma ini chero kere ka tengo nyim pa mego mone ni nyura tini ini ngeo be pa nyim pingo pe pura dong pingo ina dong pe makpu so ngatu mo ma ngeo be pa nyim chero kwanya pala ure chi chero kage mako indong eni to so itina wube mai komkar eni ka ini nge da ni nyimpir tek mak mapu so natural food maro ba mi ne wati nyak ilum kuno gima wanu pura ne mabene gi kele ka jemo challa yata gi ngo gi la bolo gi ni gi temone kofi gi jemiti ma wanu ramo tikere gina mir wano yen mere ene ni por yen mo mano wano pirne mo waramo kaya ne mo ga bien akit pu mo ma ini pur ci jem ne tu mo wen mo ga chen da ko mo ga mo bien ni managing gine ne tek kano rong ni ene rong me cham ene me bon ene me school fees jemi ma ngom ma tiyo kere ngom me deke ma be giro kere ene lok me le en dong tienia pole dien mayam actually tiyo kere dok bene dien eni uno kama mi ge do ge lego ye ti pi bene ti kama dien maro ye ikita no ge jomo ni gi yube kere ni lega ti rotational ni otmone ni lega pi ni ria de otmone ni lega pi ni di ma ka mo ko kira regimen en yami uno karika pi mo do ria kuluno orachel bene pe no ti lega mo pe balo cha pa dan to pien aleano ti ye si ana miro penye kenwa dong ni ka wano ruenyo en natural food mar ba mi ne wani ka wa ruenyo be no wa kama miro wa pu ire pu ra ni dong bene peke kama yam wa miro wa gok e le wani bene peke wano be tim ni ning ma chala choli man en penye ana penye wano duju ka chel dong me gikne en me dek ma ana wa ni an gine ni me goko le ni wano ngini ge kwanyo le wa dong lo kwany le wani bene gi ngene lo kwany le ne wani bene gu ye ni pe dong gi tegi court mi dong gi settling out of court kombi do re e winyu lo ma mi no gi chul de o lo ka do o lo me development o lo me ngomu pe uti ti kere ba ke to me anena wachi actually gina o nego watu twal ena ye attitude padano ikomwa tima raja de deni ka ngar mo ken en ma tin wano pe gi ngom ma miero gi gok ye le wani ngom gi ti charne oni pero ma gi kil komwa pe mo ma pol dok bene en ma wano ti ko kombalalu ni wano ti ko kombalalu mo lo lekani kom wigi diang gi komeni ene army commanders me Uganda eni ngar mo pero bol wa ye donc bere pe lok mo mani gi kora ko wo mo me wangwa ikom balalu igno lega mera lega ke ken eni kom wigi diang igi magiti nyarwa
ka cham miro ini gine kere cham me di lum mara chujo minwa miano dong inu wache lum tuju cham mara chujo minwa di por lum kuja ma ini pira ne bene tuju weng dong gine chala lum megire so anywa eneti ikitma kero mo dong ma kira yam ki wache kere ni akemo tie endo guvu pe awaja ene gi chwe ni military force mo ma chule tikere pe me gengo ngato mo me nywargi ana wajo in with a very heavy heart ni kero mo pe me ma mu dugu me protecting our land ti mi don wajenge ene kom check ma me go salva gi galdino gi gutio kere ni dan du jungi ni ngoma chule ene gi wajo gati ni ngom mo gutie ma pegi charo ene put dano ti kere look enia ka ini temo gimo ikom nyankole mo no mu dugu mo no tuji ene ti lo kaningo so kala deal lo tigi intention ma be ko ni me dwako le ki dano the priority to me kombeni eni balalu en ma wan of more wan way kombini me balalu li mirgo aago kadon wan wir be ni balalu no wan ngi ngagi ma wan ti way ni go en pe balalu en mari ko diang go chertum kan egi ni manu lo diro ma don ma ti gamente en pe goba my car chan be ba gene window lo way look in wo bot la dillo gene Gikelo balel mo a passport me Burundi gino wanoya no ai obiro kenini comme UPDF and magiti security conscious magi waji the best army in the magi charo munji wa Somalia wa kwene gino we rodan karo through the border community in ka lok mono pere so to me I coin all this is attitude patano ikomachule ye wati kama ding but mi don wati en gi kermon ma wano tikere ni high court tigi chik ma ka gi modir ma go loke in our field mo ngara mo tamo ci ngum egini be duguwe metimo en jama dek egi ma wano gine ma wan ma ti ba rie kanyi me gi ko ne ara mi wajene ni kiro wano pigi kit power mo me protecting mo me gwani mi dongi non kid yo mo ken high court judgment tie magi watch me but balalo ni ngoma wuti ni ngoma pe chate bidu ye kadi ngom magi mi both missionaries kadi ngom magi mi me factory mi no close mo be tie ye kayu ma wani ngom eni wano tiyo kera tia kira na nin Fredo wajere ni Liz giromo timone jomo giti town giti wilongom eni pe giti wilongom mamegini matwal ku Liz inge mo kapia rio inge mo di ngom eni Dockboard municipality new boat city mone eni ngarmo mo gino pe donc ngarmo bo ro wani actually dag pe ngom pe towns eni duju bagisutie ye lokatie ye kono biji kono ngagi dano ti business and the money man you are any if my chero e kingang kat tebu tiji gi ngom pa gi ngom kwar pa chuli ni ena miro gi ti eni madong mo gengo ne miro gi geng mabron pero mo genge ne amiro wa ne gi tol chwi mo ne miro don kong ko kar mo no chuli tigi kero che waro mo do na chen ana foyo ana miro be concluding gi we mo manok we mo yam gi we kere ma go in this natural food ma wanu gine ni cultural gine mo wanu puru ni ki don ki fil me ngo gi lo palo ka lo padi be yam we ni ngom por banga wilo ayero wilo ngom por ka ma wilo ayero wilo ngom kiri mo por pol palo ka do ka liwara ngom por banga wilo ngom ma chulo go maru ba mi ne wani ngom pampere wila constitution me Uganda or recognizing we ni tie o madan rom jomo ko kwano gine ne tie en jomo ko kwano gine tie yo dok le me kel ne ya choli so wati kama ding
Ungi me tini. What take a dang for a purpose? And a foil. Foil tutwal foil loki ikwanyo maleng tutwal ang'eyo ni ka oneno kita loka tiga wot kere fut tiga wot ma tiati tutwal pien ngom wale enini ngar mo gwak rom tam ni wan chala chuli wadeg balalo ana tam ni tino mir dano winy mabe dak pene ka kibi nyang lokwa matien wabil loki tar paluo chi ki nyang mabe ni wan peo deg balalo shalo kaka eto wadeg tima nywa tim womi kikiet magien gitiga tero kere kachuli tim gini enu ni ena ye wan wadegi kidong jemo mogo magien gi jemo kuno lokada ke wajo bodgi aranyi magien gitiga bolo na ikin pajo makolo tena nyera wa matiano tiano tek dong chako nen manak no balalo dong tika temo makone balalo tika ker char mogo balalo tika miyo wakuo ikom diay mogo mate tiano ma watika julle kedwe watika julle kede iyonge megwa chama duong ma kikwanyo kimaegio tetek kiyakogi watitemo julle kedgi chika dak ene bene wunu bino ukwalo onyo kolo man gio diang dong dugu gang no dong diang pero monywal mogo chao kene diang dong dugu diang toya enu ni ene kwai jame mao miyo kiri tiendo winyo dong wanwa wachi balalo o ao cheri tien loke enu dong balalo li enini kao ni yang ni wachuoli dong deka ke mukene wan watigi dano ma gen gubino kimiyo la bolle ki refugees mogo ma gi ki South Sudan wan wange mabe ni chake kar malweny pa SPLA gubedo tie ki South Sudan kake maduong gubino mago ki South Sudan gudonyo eti kine kenyo to America neno mo keken ikin gi magen gubino ikara chani kwa wek man me kame eto man magien gubino chi guchako kidonyo ikin pachi mamegwa ke chako pa ot mo madako bino tutwale ilok me mai ngom kone ngage egeni oberu peke kirika beti koko beru ti matek tutwal ikom en megwa mukene mago ki South Sudan machalo dinka gi ngage enni magien guberu tie magubino kwa adjusting ikwo kama no dano dak ti more civilized ocherchi beru tek bod gi tutwal pen gubino ki wich ma ono pelare wich magien gitamne no gwa mada ma ini timo gien mo ke ken no chikpe chalo kit ma ono ilobo kunu ono gien no gitimo kede chigi bino bene mot guchao no ni kwa makany pat kany bene chik tie aloka kumbiri ang'eyo ni dano dijudong moko ni watika nerne ikwo tutwale ikaka padinka magien gubino ikumalo ma Uganda kakany kuna bene kwa yelo gi tutwal iya chekne ni wan pa wamet ki kwero nyoni wariemo din no nga don wata wa dinka dako tu gi pian kit gi rejo gien kit gi mono beru tie chino wanyang kama gien go ki iye bere gien magien go bino kit mano maraj magien go bino kere peo beru iruom kit makubire anywane dong balelo tika kelne bodwa gwako ngom pa choli ka tien watika lo ye iye duong pedong kiboro reko keken ero wan machal keken wa machalo ikin gang wagwako ngom wanining kirwa yome pu wagwako bene nining
chi gwa ko ngome yene la peke yung bor reko ke ken omi chawa ini anatam ni mego wan wakel mego we ko konywa bene no wat ke gwenyu kid mano lok ma gender bene beri tikere ober ka winyo lok ma bejo ki bot panelis madongu karo ka kany amir no wakel mego kang wan gong pi bene manak ikir me lok ma mege mama jole in Foi total. Foi uno wen foi tar pa luo. Foi dar ma papar ma tika neno tar pa luo bene. Kit me neno duji ci ande. Lok ma tar pa luo kero lok ma beje total. Lok ma pigi tego. Lok be petum. Ento lok me ngwam eni to tiene. Ngom lok duong ba. Ka yang kita chionde un bene un tiene no winyo ngwa ma ya chuli timo. Kar ma chon pot kitong yeno tiyo lok enene ma chulu luonye makate mukene ngeya chuli watin pe tu ka chuli ento madong loyo kombera chuli ena luonye ki mach pien nong choko wen en ma ini chubu kula nywa kitongi no be chi ana lega ti a chuli madong gitika ne ko wano le we lo wa era ye lu tela wa lu ti ma ku kwan wa chi kwan pe ka kwan rach nirgi dum to twal lok melin ki ye ki ni ko chi chung pe dano ku chung pe ka ge ku chung pe lu ti nge ento gira ye kitana ne wunu wa de berni belelu ti ka le ka ken wi di dien tie makin lu tela en magi yer gini lu lu tela mati dog mon lu tela ma pat mati dog tik ma metti gina pe ki tiga chung pe kawa we tiga to ke wan do ka wadi jui bo ka wati ni ka in la dit ma ye ka in won gang me ti gang ni imir lo e gang pe e chung dikal ni i lo e da mo na a chil ke a da mo ni kilo tin ne mukene ini we ko gyo no da chiani kilo tin ne bere da ko ni umir ini chung di kalima challa cho menen ni gamu chung mate ene la dirlo kilo tele do tin wa mati mon magino dire kilo tin magiti i parliament ki je uni ko nka uno ka no chuli tiki duan lo tin chuli magi chung ki chung ko ki yer ki gero gini uno ko pe ki to gamete pe to ke wan pe ki to ento gen kombere giti loka la dipti chamu waje ne po waje mara a chamu nya ke kan tikulo ki family ne eno yang tiu tampi anyimi tampi lutini tampi kakani ria hira biyo no wan tu watin gulu judano spongwa kwa lutini judan mapol lo nywa mo be kan ma da eri no dinga kira na ke waje ni kunde ko da mapol gulu kino da no ngene ko wiye ke bol kino ko ne ka gina gi tiga ne ko da banda na te tape gubbe kama ki kero ki di gubbe gi ye bene do ka chuli bene ti ka ne mo mo a chuli ti i burlo me yugan ma pol magi pe ki twero e ngom pa jeni chane kama ki mieni gi era ya chuli a chuli ko ta ti jinya a chuli ko ta ti Kampala magi loni lede en to pe ki ti ki lar ngom ni eni ngom makko gi ti ka tuto ki chingi watin o diri pe ki ti ka lar ngom pa lo la ka kadi beti wayne a chuli pe mi balla lo peri kun gi ti burlo bo wen giti kama gamente kama ke minyene go po yeke ento eni madong tegi wa ikin gang ingam pa kwaro watikilo ti ma pol nuno kin makuma pekte ka ndo ngeni wa romo gwa ko diang gin gi romo ken pingo gu cho diang wa pingo gu cho diang pa chuli
ni kor mo jong yang chok biru I ka kwanyo diang I burlu ma chok keken ma kun luoro come bere pien pe bi wi ga tele pa wi in la ko diang ento eni wow wa tribut actually wen kor mo jong loy diang pa dan wen biru ga yak diang wen ka pegamente ini chok diang o ka moni I chok le pa joni wen ni pegero mo gwa kone itero Doni chak ko migi ni dok biri lu pa joni ya te dane ne kape ke tika bongo mando ti actually a waji bolu tela ya actually to we ke tukke du ti actually wallogo ento wallogo no kita mun be ngeni wallogo wan no kan ni wallogo ni ke nen woni watika TV ke nen wa pe ku mer chue de Kayang pur dia ma ko men ti me mo wan pur wa ko ma an ko ma ti en wan luñ ko wa no wa do gin ni mo bordamente we ku nen pien li to twal gino do ma racho ka xamone na ciel pe dina ni donga kar gi lobu ni ku tem chan giti ka ko ni dan be kari en ti na chuli ma pe be giti ka tele ma be giti ka chui lobu ka ko ni kari giti ka ko ni ga mente ba giti ka chung be ne Niagamente nem. Yeah. Actually, been down. Gin been get down. Pen tia gubu ka mai tempa di money. Ngom pier te ngom a yilo ni wa wana actually. Ngom en ki diang ma gero ya ni no fo pa actually en no. Fo wan ki ngom ki diang no. Pien ngom wa puru Furgi mon manak igwa kuni we pe be la pu kombero ti a chulo we do lu pu pe ken pe ben ge twer wa pu ki kelo kin maruju wi ge o ka dongi pe wa yarde mo gatte ki pe wa yarde I ko ki pe wa ngo me ba ko lu ti ci Uganda ne do ko ko legi ni lu ban ko wa o lego to twal won dan dujumu tika winyo ko wane wo chungu tian wa wo chwajo po ma dit bon do tian mo cha pe ro to pa yani mo wo ka e pe yin ti anga wo chung wan won wen wo chung ka wa lo ka ngom te to twal pa nge ke to nya ngom ya petim wo churi yang pe cha ngom ka ini chi re lego da wuri pur bene I pur ci kakaro ma do ke wore no ci ko ge mon ni ko ni do ka ile go ka mo go di ngi e pe te no ci mo ci pa jeri ci ma dan ko wati ngom lo ka tek ba do tene ci dan ma pol gi mir lo ater ci ma don tutwal ka gi ko ka kan ka ko ndo me te ci go ha bi ga na a po wu tutwal po tutwal mami lo ki met tutwal amar lok ma in lo ni pero benetitela malo tieno ma megwa ma wan wa chwalo gi nyo geno gi ikiet me chero chung piluak antini abero ikabero me palaro adok kunu pien ka kuna erong pero me lokom ngom kichan nung tima diet tutwal malupe kilok papalero dong wan wano report ni balalo a kubidi genung gudonyo wairom makubidi kuchako wilu wa mony pien operation meriamo balalo tie iching mony kachieno dako peo bot ludir wi mony mogo gen girio gichero kakamano gen icher meria duol diang Chicago niang ne gwagonyo balale dak pe balere ma dit tutwal kur mananen
un ber ka wacho mukene ni ki rwam mugo ni chi ino ki chako lok me goyo diang kwanyo ne oki aduol ka dong ki goyo diang ki kwanyo ki aduol enu ni inong komi miel pi diangi chi chuchot no mir de kate ki chiente ma ene ka winyi mugo ki chulo mugo milion 4 ko mugo milion 10 wek diang ki duak mere i aduol kakama no kita tikere ikit ma monyo ber ka tikere ono ben peo bi konya chuli pien pol kar gen go ber ka wor te LC me achiel won kom me achiel me ka ber enuni ma ka ki o ka ber enuni ki penyo won kom me achiel pego makany ko tini ngo balelo yelu ka ge wai balelo pe yelu gi chidong wot manyori balelo dong tiu chala ki won kom me achiel wego dong won kom me achiel ki chulu doge ki mugate wek eno bet ka nyamu chino dong param lok chi umiu lutela en ki jo mogo ma ono mir gen go konywa machalo dul me mony pego bi konya chule ka pa chulo a pegi kengi menen gi gwako ngomgi chi atamni a kauno pe pitien lok mo uye dong ana kwany panel kubiri officially aduak bot Dr. Caesar wek eno mete ki doro a bure mudongi kirka beti lok ma waloko ber bejo tutwal chawa ne bedo chiero ento angeni pe chiero nono information ma wan wakwanyo ki iye kakany pier benetek ajole yin Arapoy total the Ben the apoy panelist wing Tion bear me that cat gin the Ben whack Duana win him a bear. Win him a bear. Thank you. Yes. Look mau look win him a leng mother. Angeni tam mongo mano anati kere angi dano no kati kere. Piena berka choy tami chat. Chilo angeni panelist mongo ramo gamone magi ramo kubune kile bachuri. Si amiro akel la dit Paul Kilama. Paul Tier. We lost him. Paul Kilama dropping out. Okay, gina chiel mana mir du yelo pamego en kono logo tie ki gen matere kom rocho pajo an mena ti gen matere kom rocho pajo ma gen mana miro ni rocho pajo miro gukati okay yub manero kita dano romo bidu kede magiten la bon gogo kidong lok me gwoko chek man me me ngom kwaro mono pier tactual doge unmute Lady Grace, can you unmute Caesar? Okay. Yeah. monolog mananen Okay. monolog ma chandang Okay. All right. Yeah. Yes. Doc Pierre textual ni premier ke wek lu tedere ilog me go you plan. Keta mier ke fu kede kama mier ke ket ye odi ke kama mier ke yobye nyo biachar nyo industry. Murujim ma Pierre textual pien kawai don ka don lo bopino Germany el mier guten ne ka shell. Paul po na dugu na ngeri waknya ami kare. Okay.
Kidong gina chiel ma omera season public guri ma be ma da eneni chum actually pair ta kotwal pen chum mi enuni en jo kwar ma gu tiu kede dok chum mi enuni we be what tiu ki jemi ma upore ki no climate tie kede bene kidong no gi ngei ni ngom wani ni en bene pero cham ma dog go dano Jeng Mariani, any menu gangwa, kuru, any been a 12 me, electricity. We are many cities wa. Kidong konye mene, where you industries. Pian a keep melwani kape wa tiki industries. Sipol dui wa bibel luchan. Mir wa birki mindset in biachara industries pera tech total chi enuni to ero tine kawati ki ngomwa mabe pen ginu we cha kana kinero ngomani wa ngom malachi pengal peti ngara tikete wa chi o tam nong ni ngomani ni wa ti ke ning ning what wa guru yedi ning pen karma ke bil ki cha wer yedi komben mier wa cha per yedi me we go do ke de yo ma chu de tie ke protect the climate kidong mier wa go forest land ki gwa ke pera sustainable development goal we check me we lobo ma UN okay look at it number 15 kilo ma tek ni mier wa go ngom kidong wa go kin me lo biodiversity on which so depends key survival mono tik pakwar mano tie ma tek mier wa do e cheni kit yo ni ni kidong wa go yen kidong cham kaka wangona wa mier ke composting pian kala ke composting cham it reduces the impact on the climate kidong while recycling the nutrients will go back into the soil kidong and look ma again mera season wajo pu ki ching pe ma da pian well como bel yot lubu ben ngich mete kwaro pol cham ma ke mi chalo moranga pul anyim moro be lubu ngich mano kwaro tie kede in fact it's part of our identity just as our land is part of our identity you know mir wa go ma tek ma da okay anna logo dum ben ma pol pange kamera Paul Kelamodugu. We seem to have lost him. Udugu and Food Network Petit Stable. Okay. Amil mi okara about Lady Grace kadung Loramo. Mi no kara kang megamo lokene. Okay. Lady Grace. Apoy dan wen ngacha nenwa. Cái panelist wen cái con từ lọc wen mo tam wen mo biên cái lọc cái lọc mà pool mà bedo cái party nè nó cái này program này nên chả mi ở bên nó part 2 này bên đó có bé thì bên lọc cái biên mà bé viewers bên cái gym mà duong bara nên chả lọc en cái tông nó cái wen mi ở nó uno kita lọc cái này mới yêu pe mi ở đọc chả cái mi rồi cho payo cái ta cái chero idok karaweng wek ki chak punyo dar ki ket chek dar chak ngi from dar ma tiang ki we school be pa ngom pa churi tu twale baro wana churi kita mir wa gwak kere ngom yen ngom ene lonyo wa kita wa ngom ene ye wan identity wa kai wa churi no wan en so mir pun ene ne ye mir ki medi
ngom mier ki gwak pien kene nen kiri wan jo mo beru wa eni duel dano matikan eno ka ini a ki kan ikaro mail manu tiaro jala piara rio gini ichako neno ngom matino ke ken joni ki gwako ngom gi so mier wa puin beni ngom e pente ka pe ngom kat petie niki puri pete loke ni ko tite tie ena weo yamo ma mukene berji mukene timene ene ye pien ngom ma ki weo ni tite tie kiru beru mo apier dek tite tie ngom ka ene kitimo kumer ki lojo pe ki pu ngom mo mier pedon ki pu ki ker ye gere ori pedon e tu ki timi ye kongo ngom mier betie weo yamo ma ki yweni a ki ye ene giran mier ki pu dan ni koyo ngom weko ngom be ngom wen pete lo ki mi adu ku ene lo ma ana ro me ki ja punyo dano i dogan ke ene mi ro be pat me rocho pa ene ke to ke gwa ke de ngom en mi ro be bene gena che ma mi ro rocho pa yu ke ana poi pa mi ta lok apo be Ana po de twal. mi bole Christine Nuramo ya binu bore. Yeah. Afo eti twala mor wono weng. An nyalo ramoi, an ga beri pi. Ti wun dan ko ti a chat ngomo. Ka beru pe pi gera pe chate. Ne away. So, ulok tang wo lok ma chat ngom. Kuno Eto beri tuo pi. beba. Pi ni bene tuo. To atuora en lo you art en lo lo ka go wi lo ngom chi you art chi ga you pi na bat kada beri pi bene akara bi cher ka cham lum so amier bene ngom be da amier be da lum bo be tie na so ngom pi ra tek pi tek pa ngom me lo ati ngom ay kinyuli I wi ngom kuoni me beri ni I cham ma ake ngom kan ya ma kuoni do tie ko kuoni wi ngom tum dare te ngom ki kani dare te ngom so kan ngom dong inde charo ngom mo diru ma le kwe gibi cham ngom in ka kuoni dong pe ki biteri kwan ki bitani kwan onyo gwa ki weri wi chere dong gwa ai dong mi along gu chami onyo no kama mi ki hire ye pe so ngom pier te ak tutwa ami adan ko ngom an ga fo dan wen ma gu bion gu lo ko ngom ku betini Fred ngom kwe an ki di ben gwa ki dan wen wa ki mega wen fo u lo ma ta ma pier te ak tutwa an ba mi am mete mana la bon ngom karani beri pe pian ka yanga chono joma chon ma chon kweri wa over 500,000 years ago which am ngom ko ku beti wan wa pe ku beti wa tiki kama ti chale Jamaica ka eni kilongi ni Jamaica Kingston yen pe ginge ko kamagang ti ye wan wa nge kamagang wa ti wa nge kamagang wa ti te lo ni wan mi wa gwa ka wa ento luen me ti ko mo ma ta ento wan be mi o ben maria wanene luen ti charo kita sida wa jima wa chama yang ki per rubado pero ti ilum ento ku beti kitika kilo modified food mano kitika la ko chamwa anyugi madong be peri gwana madong ni dri dwa di ki ken e oni pegi be pi koma kani kuni mi o ri pi kama la ni be ki joma ko ge no do be we ni ke chama mwa mo ni o ke no de ti yo no kumi dong petwar tienti ka chama chama la ka do ti pa bi lo ma tung tutwal ana fo e wono wen wun lo tua o win lo ka chato ngom o wek chato ngom o bedi fo e Ana po de twal bene. Atam no man ben kere kar ba mier wek wa win kong tam luin wa tiga kate kede. Lady Giz Ramo keto ne. na tit nen wa muse kila ma ti ko de o a ko da Wow. Wow. okay de wa Yeah. ara ke de bera ke ti ni kwan ke Arom kwane eto uye weka met kong lok ma Mono ka kare. matitidi malupe ki lok ma lura moy ugudu. Poletin no wate tamni oro waberu ki kare me temu gweyo mananok gina ngo ma wan waromo bene timone me gwako ngom ma megwa
chi waneno dano put pegu kati ki comments ki dano put pegu kati ki lok maduong ikiet rom kiet mano mete chi kiet ma la mera Lady Grace o wajuni wan waromo meto lok ini kong chero kong patune romo chere ichabet manyen wek no kong ng'ew gina bene ka iloko kong ma onyot mabe in bene ino olotono kirwa iwi kekene ino agonya bene piene no lok mogo akemo mogo kidong no jema no petika kar ka in iloko nywako konyo bene ya chi lok malura moyo guru ilok me kodi machon ma ono wan wati kere dong kumbiri peke amieti ana ami kong poch bot ngarachiel matie kiluonye ni winy ma en okelo winy ma en tie ikabedo me palaro en tigi fam me en latien acholi latien ma palaro oyobo fam ma mege ma kumbiti en ogworo kori acholi oduchu ma kori en man kori machon kono en kabi kono en bel kono en anyogi kono en pul kono en layata kono en iguana kono konyo la dak gi ma ya rogi ragi kono keja gi kono en weng gitie makumbi en ogwako gio dong kid ma en tika timne maber tutwal en romo bino miyo bori kodi ini chere pero ka cham ma migo chek duok ene wel kit me gamo kere ni wek ng'ato kere ndako gam in no itika nyaine man gin maber da ma en tika timne ma en enuni ka wan wachako ng'eyo piera abikelo chochaki on the show wek olok bene lwako winy yob ma mege kita en tikere she is very passionate about timo gini enini anatamni ini ene kori jem ma wan waromo gwako en ki kori ma wan watiga wacho neni ka chiel bene ki ng'om ma megwa dong bene en dana chiele ene manaka yang ni chaka ma balero oweko diao donyo ing'ome kichiel balero luoro la chocha irom malamal ma petong tok piane kakama ing'ome ma ono en ogoyo mane tigi chiel ma balero weko diang ma megi obino umuoro lume eni en mero wach mero bot balero ni lume enini ono tie dano madong wilo weng chera wa piny kacha kama won oweko diang umuoro ni dong pe man an dong paro mo dwako milion 14 magichula kere wundo dwako chene enoni chi balero kate ki milion 14 me chulu mere lum ma pedak bene chamo ba chulu lum chi atamni eguni en kid yo ma papat ma ka che nen wajio ko community ma megwa wek gen bene go chak tich kikori chik machalo man mano ini imogo piri keni onyo gwako mogo chalo community chi oloto bi konywa kidong lok ben wan ten wachero waloko kilwak me kaber ma papat matikal palaro mukene dong pa wabi yar ne yamo piani ka mo acholi bene tike monge chi mukene wan pa dong wabi yar ne yamo ento watamo ni pier tek tutwal wanywak tam ki community pian watika yenyo yo mabe ma omir wan gwok ki ng'om chi nywak ko tam ki community ene gin ma kumbiti wan watika donyo bene ye matetek ma amira puo wun joma ochung' kedwa menen ni omiyo botwa mo machiero ikabero mapapat ma kin gi kenyo bene aneno ng'arachiel man David Jan ma en bene omiyo kony bene ti comment section ka kenyo chi mane ini ene kwena ma anatam ni bene ka mi pien ni aneno kit ma en wajo kere wa gini tiu dakka balero dong luori balero do bi luori pe kwane lo man enini gen ma
tamne be bedo be twal chia neno chocho bene ki guma be tika nya mera nya endo no peduong twal man palea tika waya po rini eno di ben kidano weng matie I kachake man wan wapo bene ri mamigi yes kidong wakrach morich tika wani thanks for the program. I am streaming live from Somalia, Mogadishu. I really appreciate what you are really doing for it 12 or for matek yeah ki what you been ki all right what you get down makilwoni boom watching my request to Lakwet TV is to help community by teaching them village to village so that people can understand. Apoyo, man ene again ma tini bena ki kome wa bel ti ye. Eno mi ching chai neno wa bieno botu machala an na didi ben. Ma waini ukonywa kitwa neno. Ikin gang kuja dano nyang dano ka ini tier botgi ka ini tier botgi lok gen ginyang chidong ne chalo ponye enini obi konyo dano to twal kikin pachima megwa wapo itame boom. David Jan Tigawane, good evening, the Ben and viewers. I have heard what Fred said. It's sad. We have Rudy. What is their role? What is the role of Rudy? Leadership and direction and decision making. Decision making and order. Preserving culture and preserving tradition. culture and tradition. No futiga penyo telo bot la peny en man ngo mano ruori gitiga timone. Gamne ben peyot ento ye kong pitina gamni chi pero pachole in kane ke gugyo weng ke kurwart chi po be beri yot twal. Enemy wan jomo kene kaka inini. Wati timo gin ma watwer timone itar paluo kachil kila kwe TV. Rocho pajo bena gitiga dor bun megi kikuja weng lwenya chiel ma watiga lwenyi ya opoyo twal. David Kitara tiga wani fasting fast. Arrest continue land sales to protect the remaining land. Look for ways to reclaim the ones taken by Balalo. Okay. Yeah. Yeah, look, enemy Pangyo la dit Paul Kilama no kai Ramon Kong Gamo Pat enemy. Yeah. Maningo. Ni fasting fast. Arrests continued. Land sales to continued arrests. Continued land The sales. remaining land. Yeah, to protect the remaining land. Look for ways to reclaim the ones taken by Balalo. Arresting sales. Pangeka irom lokum landmark case ma galdino gukelo on a chwaranji. Then that might be a way of answering. Paul Ramo Gamo. Okay. Partiki gina neba. Partiki details make decision in kita kingolo kereni. Partiki immediately here. Ento case ne akwano carmoni. Ungale mere mabe except nigena. Kita ana nenu kereni. Attorney General, Minister of Justice, ke kome wajo ni ka ini wilu customary land, rom mai wilu ngo, yamo.
Chidong, Attorney General any parliament and any door. So, kin mana nenu kereni ngom man ma kono ballar wa kono will kono nga ge ubino ne ge will ngom kono refugees ge will ngom man. Meru merti ngom in Wangton gini in tin null and void kita wa le blow ni. Tin null and void. To be PUP and minister mel gena ke come me justice ki come wa ti ne kai will ngom ne will yamo. And it is true ni ngom chon ki chon Lara me ngom ke pego me ngom uno yang pege oberi obore 1 ya min obore 2 ngom no petian a big issue kita komberi tieni gin matiga timme ena yeni loja chonya kile mon way lawlessness piani jo matiga tor juma kero chik ena be kitor chiko dok chik me Uganda kikwaro ketne beri statute ne book chik ento petiu actually ka kana chik in petiu ba waje customer land peke welo ento no put gen gamente ludir mati gamente ne ene dok kichwalo dano ge ka welo ngom actually je makitiga timne ko actually mero ene ye weapon makitiga tikere me agiti poverty we actually po bedwa ke ngom po bedwa ke gimo kolo kamu kena chalo gene chalo Somalia Ethiopia Eritrea ge nga ke kelu kenu pong lo actually we ko kwan chili ngoki chia chula chulu belu chan inano itika mini ki chiente gamente mini ki chiente koni winyi koni dano cher kon ka welu ngo ye chuli ka timo ngo business ye chuli ki mini ki chiente we ke actually po bet ki chiento belu chan weapon magamente tika tikir ene poverty we ko jumu kene dong Pinyu loy tamani ka ke char ngom per solving problem mon me chul school fees no me cham nyu ngo gini gamete tika temu gini ni weng yamma wano loj ken pe wano kit pe mo lokum ngom dok ben loj 62 constitution wajini ngom district achel karja ti district achel loy ngom gi ma ber district no tiki ngo land committee ma megi actually no tika actually land board Mangom pachuli wen gine neno loke. Gine gumi aswa ranch, bot gamente, on leasehold. You know, ma gamente no chuli actually district council. Pian actually ena yonongo, won ngom, watin wadiki gine won ngom. Chi jono bino kwan chik ini ki toro, ki rubu chik ta. Me chol chwing, wek kichet kanywara chuli, wek kichet ka wilu ngom pa chuli ko goba kirbeti against the law chidong watwero gena mege watwero temo lwen makiti nuni me joko chatu ngom ki ngogini ento kapia kiri mu gwang ki tok gweno ki tok gang anatamani lwenye biloy wa piani jemi weng loboni tika loy na at gun point in kake loy makishimu luduku iwi itimo gimo ka ken balalo woro kilo dugli bel ni ichirka welo ngom ini chiri dukan ka mero wel sukari chiri dukan ki kilo dugu ichiru ki chende ka won dukan charte gini nuni inano so jemene loke anda bin la chen pen gina connection berga yela donc gin matie anen wache ka part 2 tie loke ma watama bu mede kere part 2 ento jemene kitika temo ne mera nywa Kage inano ya yeah yeah Yeah. dok bene guma be merke ken guma be ana wai mene guma be ngom pero muti cherkere ka dir ma ngwe tie ka ngwe dok tie ngom en bidong Don't yeah Kare. yeah dok bene refugees mir ki solving problem melo ma kama ya chal problem me Sudan enen dir ma gamento loke problem ini will be solved yone gibi dok tugi refugee mo wilo ngom peke Pete wanu beru refugee bana ilo mu kaya chali Kenya gini. Pe o welo kid ngom mo. Ena no. Yeah. Menu dijiti makati mo anywa.
chi Germany ni weng bi gonye ka che gena ka che oriam unu gwango kong yeah Yeah. Atamni i chian dek manyen wabi miu kare ki joma dong chawa diyo gi wek gyu gengo ya lok ki malalaj olo. Yes. Kidong jara betika wani la dit la ngol kop la dit la ngol kop madit I actually mo achiel uchiko politicians may actually ni umiere gi registering ngom pa actually ite kaka achiel matie ilo actually politicians eguni pegutimo penyo chula kirigano kumu kache pe kiwajo lok man bot gi man be matek ka ngat ma tie ki kupe kirigan omer ki wek la penye enini obore kachiel ki ochula lok enini ki wajo ni ki wajo bot gi foy matek jara ki lok mamigi ki Obale Thomas Francis Amaya tiga waini apoy matek di Ben long time I miss you from South Sudan at least boss me go team to go back in campaign to stand for MP again for Jitual man in die hard pa boss me go team wano poy lokiba angeni embere katika winywa chino bimar ni olotoy kin loka gwa ma wan watiga loka yene ini yego me loki kom en boss me ga ye ngeni chunya biberi yom tutwal foy matek jara onyero chowe mame pe dong pe gidon adon ibaro kache gidon kache kia dong be mon mon lok mana nen mamu lok no ingo lok eni chwindano chweyo ma ini taro cha keno miri kia kemo mano dong tie iwar luer mo chalo poj kong dong ya poj ka pen nyanga be ni luer tie chi racho twal kong in nino mo ini tem dengo wi poj an poj mo yang obe kwalo amam ma muoro amam ma an pura atuta cha ogwako na ti petian ma achiel ana dia we pochi art kyudo chiamo ma yubo mabe ento kien ma pojo la okere lwera kyupie kere koma macha lweny aniang ne chaje kare ene pelo lweny pojo kar oti koma ma pe ber twali ja poe David Ojantiga, when good evening, the Ben and viewers. The role of Ruodi is to preserve culture and tradition for survival of our tribe, representing tribes in external dealings. Is Ruora Chana for us or part of the problem? Enuni, angeoni, kauno de tikela gamen no to mete kichoy ne weng. Piane gamne perom bero yotu twal boto kaka ini pi kombini kibeno no rwate kache ono en oloto tie kakany no angene oloto en ram gamne bene kidong barwa foyo mon concern ma pier tek twal pien geneti kin ikom rodi wek rodi oloto chung chidong ka logolo kom rodi no la wigi ene la dit ruot nende vila chana ma rio foyo ki Ubale Thomas Benetika Waini the same from South Sudan everything about actually land I don't know
why always actually both Uganda and South Sudan should lock machunyo chwe to alma in nero pick wine onya. Manyor gini en mawan watika loki yeni pedong actually ma bot wa kanke ken wa actually me South Sudan gitiga no perole ini man gin ma mer no ka ripo ching tie ki ripi ye wana po lock to bale Thomas ki JB Kuro Obama Chigawani well said sister man ikin wona rio ni dong pangyo nga maki wache ichawa eno ni but oloto eno poyo kidong lo modwa Chigawani ngompa actually for the following and our leaders whether you like it or not, must be protected based on economic, culture, religious, social life, political base. Actually, leaders are dealt, death big on Balala. Lewa chole kira, lemo na kira kichwe kere, welu Yeah. baramana nak, kira tine Yeah. kere. Yeah, okay. Apo etwal alomo dwa. Tim tiga wane wang o amoro uweng radio kiodiku matini foyo o poyo etwal tim. Lomo dwa beno mete wane big blame on actually leadership and big shame for being like sheep on protection of actually fertile land, not knowing that actually land is for burial, life, and for economic, etc. Opoya. Kidong JB Kuro Obama Tigawani, thank you so much for all guys doing what you're doing. Keeping our tradition alive, watching from Portland, Maine, US. Portland, Maine. For it as well. Yeah, for Matek, Kidong, Margaret, Aya, Okumuti, Awani, Poch, Bot, Woon, Duju, Lok, Pi, Champa, actually, Pierre Tech. Cham Machalokal, La Pena, Chim, Nyim. I think Nyim, Kilwoni, Superfood, Man Cham Ma Chalo, Yeah. Tie chalo yat. Matie Chalo Yat, okay. Ofoya, yes. Kidong, Jimmy Apia Ogaba, while I did Ben, did you get something from the last time we communicated? Yes, of course. Avoid it well. Yeah. So atamni man ene ye lok maono gitie kiwango tiene lok madano berka choine da duaka ti panel bori ladit size. Poi the 12 the band poi viewers weng mago chalo dwange man ben dok mi no care me meden kilok ene si amir mi panel stieng armo dak miro giving a final comment. Paul Taylor Mama made up and Well, in don't get about a yearly. yeah, Why? I hope my laptop will be back next week. Gonna for now, that was bad. Okay. Yeah. Okay, man don't better kill away a gick me European in it. Doggy. Tam my viewers of being okay, me no care mother ni wa medicate. Dog tam down jolo ni ngomwani mir wa tea kede productively and to preserve the environment. Kidung katich tie biashara tie nyo industry tie miro wanen ni wati you kilwak wege yubi en ni utena tena ma atam no kan wagi ko man Okay. wa mi no ka
Atam with the one person we have missed most is Caesar for Blake. In non koi tell why like I work dong wakat wagika kan. Antina adoro lo ramo e tin. That's fine. Yeah. Well go nyin won ki wot ki ti o maleng. Amen. Robawa ngom mai mi ni wa machala chuli. Tieno mai mi ni wa machala chuli ngom mai mi ni wa me yik ka pekoti me ki kwa ma megwa ki pe kwa pa require wa ma bi na nyim ko wa ni in pe ko ma nyen ko ma in ye mi ni wa ngom o wa ma ti tu te ye kero wa bi ku be ki kero ma megi we wa gok ma wa ma gok ne do bet be me konyo wa ki ribo wa de kin wa ki dan mu kenani la chuis jami duju tie kor ki do ini mi ni wa kede peo ke lok mo maraj peo ke chui ento oberi lo gada kit pa in bene ichungi lo gada balego mandong inyi Yesu Kristo rotwa amen Amen. 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 Okay, lady.